Good morning guys. Trying to think back, all of those nights we shared, all of those days you were there. I just wanna love you forevermore, and I wanna hold you just wonderful. And maybe someday I just wanna make it last forevermore. Don't forget to thumbs up, guys. Good morning, good morning. If I could turn back time, I would have never let it go. You would still be mine, but here I am crying. All the love we shared, all the time you were there. I just wanna love you forevermore. And I wanna hold you just like before. And maybe someday I might just wanna make it last forevermore. I'm lost without you. Oh, tell me, what should I do? Now that it's over, I can't go on alone. I will not be there. I need you to hear. I just wanna love you forevermore. And I wanna hold you just forevermore. And maybe someday I might just find a way to make it last forevermore. Malaking papaya, ayan, hi, musta, hahaha, gihahak, malaking papaya, kinsa man ni. Ayan, miga love shout out, malaking papaya, kinsa man ni. I need to last forevermore. Kaila pa ka na ko host, kinsa man ni malaking papaya. Malaking papaya. Kalimot na ko, kinsa ka. Kinsa man is malaking papaya ba? Murag kato ng Tagalasyon man siguro. Murag kato ni Tagalasyon ba? Yes, ha, I see. Atay, kamusta naman karon oy? Long time no see man ka, but now gasinaw. Okay, Samaan? init kayo. Unya, unsa man? Kanang kape nga kanang Steak. kuan o sachet at kanang kape nga duha ka buok kunya kuan kanang bursary.
Tara oh. Ayan, shout out guys. Ayan, 2 million in the house. Thank you so much. Maluoy ka tamsak host. Kisali. Oh, na oy, na asa? Na oy tagsara ko mag-appeal sa YT. Ha, wait ka. Mapali ka na muni di ay. Pwede ka na muni. Ayan, tamsakos. Ayan, maluoy ka. Ayan, thank you so much sa patamsak. Maluoy ka. Ha ha ha. Ayan, may jacket ka, maluoy ka, may jacket ka na po. Bluetooth mode. May Explorer done. Ayan, sabi ni maluoy ka. Sabi ni maluoy ka, may jacket ka na, maluoy ka. Ano man eh. FM mode. Bluetooth mode. Ayan, puntahan natin si maluoy ka. Sa malis maluoy ka biya ni paayuda host. O dara. Paayuda host. Ayan, tingnan natin kung saan si Hotos maluoy ka. Undaing soul. Ayan, tamsak po. Sana you will. Ayan, miga love siya na. Sana you will. Tamsak po. Ayan, thank you so much sa katamsak mo. Sana you will. May jacket ka na. Sana you will. Malaking papaya. Ayan, dito ako sa bahay mo. Undying soul. Ayan. Kalimbang all. Kalimbang all. Tapos na. Bisaya ka ba, Undying soul? Maluoy ka. Na. Tingski host. Di atay sa ng tingski na. Sa naman ang tingki na tingski host. Bisaya ka ba? Oy, maluoy ka. Bisaya ka ba? Sits muna ako ha. Yes, best na kayo dako. Kikamanta. Yatay, Bisaya. Raman tayo kaway kikigwa. Harang muna bago magtamsak. Ayan, Margie Santos. Ayan, miga love shout out Margie Santos. Ayan, dito ako sa bahay mo ha. Maluoy ka, sana you will. Ayan, maluoy ka dito ako sa bahay mo. Ayan. Road to 1K, 1,020K naman eh. Oh, hindi pa kadikit ha. Tamsak mo na ako. Yan, oh, kalimbang all. Kigwa kayo ni. Giyatay. Ayan, daan ako sa bahay mo ha. Kalimbang all, ayan. Low G-Mar, tamsak host. Thank you too much. Low G-Mar, miga love shout out. Low G-Mar. 1K kapin ba host para dili malagas? Sige. Oh. 1K kapin na bitaw to, 1,000. Malaking papaya, ayan. Baba ka ng bahay, malaking papaya. Ay, sigko andira, BG. Just type Ion guys, from baba ni Nightbot yung bahay guys.
Malaking papaya. I-type mo akong pangan, malaking papaya. I-on para magba ni Nightbot. Si Nightbot na ibahala sa bahay mo. Ayan, share naman guys. Oy, share naman dyan guys. Mga langga, share naman. Ayan, napaba ng bahay si Lojimar. Ayan, puntahan natin si Lojimar. Ayan, sino naman ito si Lojimar? Ay, ate, ikaw. Oy, Gmars vlog. Kigwa man ka. Card and coin tricks for fun. Gikigwa ka man. Oy, ikaw man dahil oh, dito ako sa bahay mo ha. Kalimbang tikit. Tamsak ko na lang oy. Panoorin ko tong video mo. Atay mo. At sige ko graduate 5 times na host sa 1K. Sige graduate wala pa man pasaman. Ay. Gibaliktad pala tong pangalan mo oy. Gmars vlog. O dito ako sa bahay mo ha. Pinanood ko pa yung kuan mo. Atay ni Sanoy. Sando. Salamat host. Asawa to ni Gmar. Agay. Thank you so much, madam. Ayan, switch muna ako ha. Basig na pa di ka kadikit ba. Kasi nung iba nasa kasi yung iba nga alagad ko na sa ito nga cellphone ko ginamit oy. Mahaba harang ni host. Ayan, Margie Santos, thank you so much sa parang-harang mo dyan ha. Di ate, dyan yung graduate, wala pasa. Ay, nako naman. Ayan, nababa ng bahay si Margie Santos. Ayan. Magdikitan kayo dyan guys eh. Dito ako sa bahay mo ha. Rosales Villarmino. Ayan, 3.2k subscriber. Dito ako sa bahay mo ha. Tamsak muna ako sa premiere mo. May premiere pala si madam mo eh. Ayan, daan ako sa tamsak mo madam. Kalimbang all madam. Kalimbang oy. Gmar vlog dan. Ayan, maluoy ka. Magdikitan lang kayo dyan. Ato ting ipin yung bahay ni madam B. Para matamsakan yung premiere niya. Ayan, patamsak naman sa nakapin guys si Margie Santos. Yung premiere niya si Ma'am Rosales. Ayan. Patamsak naman guys. Rosales Villarmino dance sa premiere with Kalimbang All. Sabi ni Maluoy ka. Ayan. Dan, maluoy ka. Babaan na kayo ng bahay dyan guys ha. Patamsak naman sa nakapin guys. Mawa maluoy. Thank you Lord G. Sabi ni Maluoy ka. Ayan. Share naman dyan guys. Share naman tayo dyan. Mga langga. Share naman. Dan, nakapin. Thank you so much. Maluoy ka. Ayos na host. Tamsak all. Ayan. Miga love shout out. Rosales Villarmino. Thank you so much, madam. Kung sa tingin mo'y kuya noy, tumingin ka ulit sa salamin. Ang malawati ko sinasadya. Kung natako mo yung pinagpala, don't have to look. Kanta na lang tayo ng lamo. Mark Martinez official. Miga love shout out. Ayan. Hello po. Hello din sa iyo. Mark Martinez official. Miga love shout out. May jacket ka na po Sir Mark. Pila to? 400. 5 na lang kung ano ni. Payuda P. Baka need nyo palitan banana tin lang. Ayan guys, magpalitan kayo ni Maluoy ka guys. Ayan. Kalimbang all nyo na guys. Ano ba ni?
Paayuda po, ayan, sabi ni Mark Martinez official. Ayan, magbaba ka ng bahay dyan, Sir Mark. Ayan guys, kung sino gusto magpalitan dyan guys, Barteran kayo yan dyan guys. Andyan si Maluoy ka guys, 10 banana guys. Ayan, nagbaba ng bahay si Mark Martinez official. Ayan, wait lang ha, mag-switch muna ako. Ayan guys, hindi pa nakadikit kay Eman Vlog guys. Ayan, hindi pa nakadikit kay Eman Vlog. Okay, tapos na ayuda. Ayan, thank you so much Ma'am Rosales Blano. Ayan, guys, unahin natin si Ma'am Rosales guys sa nakapin. Patamsak naman sa premiere niya guys. Siya po si Ma'am Rosales. Andyan yung nakapin, Margie Santos. Siya po si Ma'am Rosales. Andyan po siya. Pakitamsak naman guys. Maawa maluoy. Sa hindi pa nakakunik kay Iman Vlog, please connect guys. Magbikas lang kayo dyan guys ha. Kaya magbalikan ko kayo maya pagtapos ng LS ko guys. Magsangdikit na tayo host. Ayan. Ayan, dito ako sa bahay mo ha, Mark, Sir Mark, dito ako sa bahay mo. Ayan, Mark Martinez official. Ayan, dito ako sa bahay mo ha, hindi ko makadikit. Kalimbang hall ko na lang to ha. Ayan. Tapos na mo Sir Mark. Ayan, kalimbang hall na. Ayan. Ayan, magdikitan lang kayo dyan guys ha, magdikitan. Ayan, langalangga, magdikitan. Sits muna ako. Ayan, 14 thumbs up. Thank you so much. Ayan. Sir Mark, dito ako sa bahay mo, Sir Mark. Ayan, hindi ko pa kadikit, Sir Mark. Kalimbang hall. Ayan, dalawa na, Sir Mark. Lord, nagkikudiri. Ayan, magdikita lang kayo dyan guys ha. Medjoy Tempo, mega love shout out. Medjoy Tempo, harang nuwi. Ayan, thank you so much. Paharang mo dyan, Medjoy Tempo. Sis Rosales, may bakas na ako sa bahay mo. Ayan, sabi ni Lauji Mar. Ayan. Ayan, madam, Lauji Mar. Ayan, magpalitan kayo ni ni Maluoy ka. 10 banana daw. Sana si Maluoy ka, host. Barteran kami banana. Ay, andyan lang siya. Nag-busy siguro. Ayan. Lojimar Danpool. Ayan. Balikan niyo yung nag-shoutout sa inyo, guys, ha. Bago kayo magdikit, guys, panoorin niyo yung video, guys. Oy, 1 minute pataas para iwas lagas, guys. Louie, ay dahil kubig. Atay ka man siguro medyo timpo. Kumana man siguro tag-giahak. Maka, oy. Si Kuana sa siguro ito ba? Si Medyo, si
Joy Cast Vlog. Tingnan. Ayan. Uy, mana man ni Joy, oh, tanawa, oh. Ikaw, Jud. Di atay man Jud siya. Ay, nako. May musayo kami, Joy. May musayo kung lamok-lamok dito. Ang uban di ay, agoy, human na, uy. Makapangaut, matanig, way katol. Ayan, sayaw na mi Joy. Lamok-lamok ni Joy, sayaw na. Lamok. Kora pag lamok-lamok. Ayan, sabi ni Ma'am Rosales, ayan, Dan Alvin. Pakulayin na ang buhay, pakulayin na akong balay ni Joy B. Joy, pakulayi ba? Pakulay din akong balay. Para makalami-lami na sa taba. Lamok. Lamok. Hawa man kay Kolo. Palupalik kardero. Kanang tina mo ibutang. Ayan, mi Joy, baka hindi mo makadikit si Ma'am Margie Santos. Ayan, dikitan mo dyan. Nandyan si Rosales Villarino. Ayan. Mi Joy, baka hindi mo makadikit yung nakapin. Ayan, unahin mo, Joy. Inday Ronnie Dan Pool. Ayan, thank you so much, Ma'am Rosales. Ayan. Ito guys, dikitan yung humana sa nakapinoy, alibango kay ka. Giatay man kami Joy. Jikas giatay karori kay. Unsay alibango oy, alingog-ngog. Kikwa man kasi boy. Medyo kikigwa nung nagro ka. Isa daw? Oh, sige, makagyaw-yaw na ako. Iharag. Tita Vans, Dan Pool. Ayan, pag-ilom sa Dianoy, ha? Ayudahin ko, mi Joy, babe. Basing na, kakailighan wala maayuda diya, mi Joy. Sige na, mi Joy. Guwapa, bitaw. I am Juan. Harang po, may galap shout out. Ma'am Jo, ayan. Thank you so much sa parang mo dyan, Ma'am Jo, ha? Mayong buntag, Ma'am Jo. Ayan, ang module. At timan na, ay sig ko, ay sig. At timan ang module, Ma'am Jo. Ay sig waiti-waiti dira. Yan na nataot na kong tokar. Ayan guys, unahin natin nakapin guys, hindi pa nakadikit dyan guys.
And guys, hindi pa nakadikit kay Eman Vlog guys. Ayan, mag-iwan lang kayo ng bakas dyan guys ha. Ayan, 2 million in the house. Nakasulot na host. Ayan, mega love shout out. I am Joanne. Ayan. Thank you so much, Ma'am Jo. Ayan. Mega love shout out, Idol. Ayan. Mega love shout out, Idol, Ma'am Jo. Mayong buntag, Ma'am Jo. Ayan, ang module at timan na ay si YT dira. Ayan, Lo. Mega love shout out, Lo. Good morning, good morning. Ayan, ang module na baka, Lo. Host BG Mons, maligo saglit, sobra init. Ayan, sige madam. Loud Jimar, ayan. Pwede maghagbong balay host. O, pwede kaayo, Ma'am Jo. Sige, Ma'am Jo, hagbong na yung balay, Ma'am Jo. Ay, lang apilin ng haligi. Kay bugat kayo na, Ma'am Jo. Makabughat na. Ay buot was kay basin ko sniton ko ng imong bugan yat. Diyahak mas mong joy. Miga love shout out Sir Carlo Paduga. Ayan, sabi ni Ma'am. I am Jo. Pa-support po sana, sabi ni Ma'am. Ay Jo. Sige Ma'am Jo ha. Kung saan premier ni Ma'am Jo? Ma'am Jo, premier ba? Kamusta naman ka host? Mag-module na ka, Buhakhak. Ano mag-module? Ma'am Jo, nga di man ko estudyante. Ayos ra kayo, oy. Ayos lang kayo, oy. Buhi pa, Ma'am Jo. Ma'am Jo, buhi pa. Lester on Broke Vlogs. Mega love shout out, Sir Lester. Ayan. Sir Lester, may jacket ka na po. Pwede ka na magbaba ng bahay dyan. Magbuot ng kagmangutan ako magmodule na ka walbot anay gun. Ma'am Jo, atay mo Ma'am Jo, ay matukan ka Ma'am Jo. Salamat host, promote ko lang po ang new upload ko host. Sige, ibaba mo yung bahay mo Sir Lester. Ma'am Jo, baka hindi mo makadikit si Magic Santos, Ma'am Jo. Dikitan mo, Ma'am Jo. Oy, maawa maluoy para makalamit-lamit sa nasyas ni Muhang Balay. 59 TV, mega love shout out 59 TV. Again mo manig akong nagtuan gabi nga ay gahapon nga murag nagkita pa sa LS ni Kuan ba? LS ni Annalyn. Nakasuon na lang ka Ma'am Jo nang mangutana di ay kag imuha diha host pung Ma'am Jo
nagkuan lagi ka ay makasuon na lagi ka sa kuha lagi ay. Ah, wa kay original Ma'am Jo ha. Katawa. Os, nagkita ta. O lagi kang Ma'am Annalyn. Ma'am Annalyn, kang Annalyn. Ayan, guys. Ka-support naman daw sa bagong new upload ni Lester Obrok Vlogs. Ayan, puntahan ko na natin, boy. Turjak Buhakhak host. O, nagbuhakhak. Ayan, mega love shout out. Agoy admin Tita Vans. Ayan. Mega love morning sa lahat. Sabi ni Agoy admin Tita Vans. Ayan. Nakatulon pud ka diha host no, kaon-kaon ra kag imo diha dako gajud ka kayo kag buwan haman. Dua. Malboro no? Oo. Mega love shout out Agoy admin Tita Van, sabi ni Ma'am Joanne. Ayan. Margie Santos Dan Paul Paksayo kapatid, sabi ni 59 TV. Ayan, nagbaba ng bahay si 59 TV. Ayan guys, dikitan nyo guys si 59 TV guys. Magla-live streaming din yan siya guys. Agoy admin Tita Van, hi, sabi ni Lester. Abihilan ka host? Pwede mo ko abihilan eh, tugbungon man amo murag sikuan man niyo. Tugbungon man amo 59 TV, hi, sabi ni Lester Ombrook Vlogs. Muhamal gani ka host pa salipod pudi kay magpabantag asa. Yahak mo ni Ma'am Joy. Magpabantag ka, nagpaibog na ba kaan ang imong stick. Hello Lester Ombrook, sabi ni 59 TV. Ayan. Tiga lab Ma'am Joanne. Ayan, sabi ni Adgoy Tita Vans. Yahak manis Ma'am Joy. Tarungon og basa o. Tarungon og basa o bunogon. Agay bahala ka dira oy. Patakla, ayan, sabi ni Agoy admin Tita Vans. Ayan, taklain nas Tita Vans guys. Kaya mag-iilis din yan guys. Taklain na dayon si Tita Vans guys. Takla na guys. Takla. Ayan, bagong upload siguro na ba? Ayan, datindikit ha DIY pairs. Ayan, datindikit ha DIY pairs. 59 TV. Tamsak mulit ako. Tamsak lang ako ha. Taga-asa di ka 59 TV. Taga Garcia, pud ka? Tanawa Agoy admin Tita Vans, muhamal na pud na stick o karon si host paibog kaayo. Di ahak mo sa di lang kumukha Ma'am Joy. Taga bala. Murag kaka kay taga balay gyatoy man si Tita Vans. Kigwa man ka Tita Vans. Ga-practice na Joan. Giat.
Pwede man kamukaon host, basta ayaw lang pakita, ayaw pabantang bahagya. Ay, nako, Ma'am Jo. Ay, Ma'am Jo, ay nasigway ti dira pag module na oy. Ay, mo estudyante ay naghuwat na nimo sa asa nang tos Ma'am Joan oy. Nagsige ra gwayte. Ingon jud tong time sa ibi, time sa unsa man, nagklase ta og nagwayte. Hastang buanga. Boss, niwang kayo ng stick o ayaw na practice. Pagkalos-los, bayani mo Ma'am Jo. Takdan, masayo kang ay buot-buot diha host. Kay makulatahan na, ha? Ay buot-buot diha host, kay makahulat man ang module pero imong hamal dili. Gatay man mo. Agoy, admin Tita Bas, tinatawag mo ba ako o bingi lang? Tanawa ra Tita Bas, alagi sig katawa diha. Ano man lightbot mo on pud ka. Tita Bas, unsa man sad ka og mukuan Tita Bas kanang sana ang pinaagulo unsaon nga tong tingugan og pinaagulo? Pinaagulo ba? Agulo reveal. Agulo sa pangalan na eh. Liwat jud ning nightbot sa host diri ba? Giahak mas Ma'am Jo. Atay mangutana pa mga maayo ba kayo na siya ana ayan. Pa-support po sana. Ayan guys, supportan na natin si Kuan guys, si Ma'am Jo guys, oy. Nawa na si Lester Umbro Vlogs, oy, asa na to? Pa-support guys, Ma'am Joan guys, pa-support sa nakapin. Ma'am Jo, bakit naman hino naunsa naman tayo kung ba oy, basta ay pasingan na oy. Basta hindi pa makadikit si Iman Vlog, Ma'am Jo. Ma'am Jo, di ba mo pakadikit si Mang Iman Vlog, ayan, yung binaba ko. Kay Ma'am Joan mo support ko pero atong ho support. Support. Ha. Tawa na si Ma'am Jo, oh. Hawod po nang muhamal imong gibaba host. Hawod po na muhamal. Kinsa man si Iman? Lakat tog ante ka mang Iman ron. La TikToker na di pagka Ma'am Jo. Ka Ma'am Jo. Sa man yung dagway mo action mo tagkabalaka ning dagwaya. Mura manig nagmahay oh. Kanapil.
Giatay. TikToker naman din. Monis, Ma'am Jo, oh, TikToker na. Asa gato inyo ha, Ma'am Jo? Joan Varieties Vlog. Kuyawa. Let's do TikTok for update only. Ay good buot diha host kay makadawat nako anang dagway nako atay. Action taga-Balaka ni mo dagway Ma'am Jo. Arnold Pogi Vlogger. Mika love shout out Sir Arnold. Parang host, thank you so much sa parang Sir Arnold. Ayan. Pogi Jude. Sir Arnold, Pogi ba? Tingnan natin din, Pogi ba? Baba ka bahay Sir Arnold. Tingnan natin kung Pogi ba yun. Yan, please support sa nakapin guys. Mawa maluoy. Ano, manguta naman ka sa amo ako. Saktan ko ni mong stick ko. Marta Arojo, Pilipo, mega love shout out. Hello din sa iyo. Ayan, pa-jacket ko host. Ayan, wait lang ha. Kaya nag-switch pa ko, kadi man mapindot. Naas diris ko ano eh. Di man mapindot. Anana. Ayan, may jacket na kayong dalawa dyan. Ayan, ba na kayo ng bahay dyan. Mega love shout out, Ma'am Marta. Ayan, at saka si Arnold Fugi Vlogger. Dan Harang, Ate P Vlog. Mega love shout out, Ate P Vlog. Thank you sa paharang mo dyan, Ate P Vlog. Ayan, may jacket na ka. Ma'am, Ate P, may jacket ka na po. Pwede ka na magbaba ng bahay dyan. Abtik kayo ni host Muhammad, pero dugay kayo magka-jacket. Salamat host. Salamat Ate P Vlog. Ayan, magbabaan kayo ng bahay dyan ha. Ayan, nagbaba ng bahay si Sir Arnold. Tingnan natin kung pogi ba yun. Na, Ma'am Jo, tingnan mo si Sir Arnold. Ma'am Jo, pogi ba? Amalo na ito Ma'am Jo. Hingi ako ayuda sa iyo host. Sige, tingnan natin. Kung nabatay ka ayuda aning pasupot ko sana. Ayan, naka-pay naman na Ma'am Jo. Ulit-ulit. Ayan, Sir Arnold, dito ako sa bahay mo. Ay, premier pala to, eh. Sir Arnold, dito ako sa bahay mo, ha, premier. Ayan, number 4, tamsak. Din, hindi pa kadikit, oh. Dikitan ko naman to, ha. Duslak, Miss Jid. Ayan. Patakla. Ayan. Wako'y labot host. Gwapo na siya. Wako na siya labot na. Gwapo na siya. Manguta na pag yun. Tanawa dito. Pungkol ka. Ayan. Sir Arnold, ito na ako sa bahay mo ha. Ayan. Ma'am Joanne, dito ako ulit sa bahay mo. Ay, yatay naman naman kukuha mo eh. Tamsak ani. Kani ko na si tita patakla mi at pataklaan ko na si taban sa niyang soda niyang kuan patakla. Ay mo man gabi oy nakatanaw na makuha niyo tamsak na gani oh. Napay background si Kinshindi. Dan tamsak at dikit po Arnold patakla. Wa ko mangutana ba anak ko wa ko labot og gwapo niya siya. We, sure ba? Igat man ka host. Uy, giat. Igat ko. Ayan, Tita Bans. Dito na kultiban sa tanaw na mukha ni gabi, Tita Bans. Uy. Di ko hilig o gwapo. Agay. Ang someday mo, Ma'am Jo. Hindot man ang gwapo Ma'am Jo kay inig-inig nakailiwat imbis kay batik kag naong amay na lang arang-arang kay pabawi-bawi batik ka nga batik pa imong uyab giatay na mura nag irong buang batik nagditsura way naong akong hilig giahak
Host, kung dili ka ha? Host, kung dili lang ko na mo ni uyabunti ka ba? Giatay na. Giahak ng Sir Arnold oy. Mega love shout out. Oh, saya Juju Gumili. Ayan, mega love shout out. Good morning. Daan po sa nakapin. Ayan, thank you so much Ate Fe. Ayan, may jacket ka na po Sir Juju. Ayan. Daan po sa nakapin. Joan Pita. Yato. Pito. Mark sabi ni Ma'am Marta. Ayan, katawa ang Ma'am Jo. Ay, si katawa na Ma'am Jo. Bugal-bugalon man ni Sir Arnold oy. Wala joke Sir Arnold. Ma'am Jo, di mo pa kadikit giatay, di pa man kadikit na kung usa ka lagad O tanawon sa nako ha kanay mong TikTok nga. Sa mura man ni aksi kabalakan ning dagwaya oy. Umayos ka dyan, night. Umayos ka dyan, night. I like you sing, bugal-bugal lagi doon sa Sir Arnold. Sabi ni Nightbot, Arnold Pogi Vlogger, tinatawag mo ba ako or bingi lang? Si Nightbot lang lagi ko nukuhan at timana ay kuno sa host kay busy, tanawa. Single ka pa host, agay. Mabuang na. Si Ma'am Jo, single para sa Ma'am Jo. Separated naman ko. Ma'am Jo, daan ang dikit ha. 134 tamsak. Nawa na. Ayan, Sir Arnold, dito ako sa bahay mo. 6 tamsak. Ayan, hindi pa kadikit Bisaya ka, Sir Arnold? Sir Arnold, Bisaya ka ba? Arnold Pogi Vlogger? Pogi ba talaga? Di man Pogi oy. Joke. Tusok, ayan, Mr. Vion. Mega shout out, Mr. Vion. Ayan, kamusta bro? Ayan, what's dikit? Balik agad. Ayan, dikitan nyo guys, si Mr. Vion guys. Ma'am Marta, dito ako sa bahay mo. Hindi ko pa kadikit. Watch ko muna itong 1 minute pataas ha. 380 ka, 381 ako subscriber. Ayan, kamusta bro? Mr. Vion, ayan, nasa ibang bansa ka para ka na bro. Napagapon ka sa ibang bansa? Dan naapatuba dira, way tuba diri man, kulapo day kulapo. Day kulapo, day impi Pinas na. Bilis ilang months ka lang dyan oy, pila naman ka buwan diya sa kuan nag-co-ship. Harang pa bro, harang pa.
laki ng bahay ni bro. Ayan, di pa kadikit oh. Panoorin ko itong harang mo. Selvisha, co-ship, seafarer, seaman's life. Ay, to this ako. Tara, tara, yan, Dan Kalimbang bro. Hi, Jo. And thank you so much, Ma'am Jo. In the house. Thank you so much. Sama ni Ma'am Jo, posit. Nabuing na. Ma'am Jo, thank you so much, Ma'am Jo. Asa naman Ros Arjuhan, Ma'am Jo? Lok na sad siguro to.
Ayan, 3 million in the house. Thank you so much. Feel the power, feel the fat. It's DJ Kamu. Yes, Choppy!
Ayan, 1 million in the house. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Parang Turjak, ayan, miga lang shout out, Idol Red, Bakudu. Idol, miga lang shout out, Idol, may buntag. Turjak da. Ayan. Ayan, 59 TV, ayan, ang buwan ng bahay, ayan, Idol, baka hindi mo makadikitan si Kuan. Sayawi hus, na. Sakit mas tuhod. Mega shout out kay Eman, ha ha ha. O, ba't ka natawa dyan? O, Idol Red, ba't ka tumawa dyan? Ha ha ha, may pakatawa ka dyan, ha? Wala lang, bakit? Ha ha ha. Bingka pinaliki. Daghan ang panghalin hos. O daghan gamay pa kay buntag sayo pa man. Gamay pa kay sayo pa kayo. Taga Garcia sad ka 59 TV.
Ayan, Idol Red. Idol Red, baka hindi mo makadikitan ang 59 TV. Ayan. Please connect sa nakapin, guys. Mama maluoy. Oo. Asa ka, Sir Fernandez? Sa'yo mo, ma? Ate. Ikan. Kasi ikan. Super Scratch? Pila? Kani? Tagpiso? O kani? Murag tagpuan, may siguro na sa tagten. Bigyan ko mamaya Idol, tambay muna. Sana all, nag-repeat. Tikitan ko mamaya Idol, tambay muna, naggugupit ako, hehehe, agoy. Marunong ka pala maggupit Idol? Or nagpatupik ka lang?
Bluetooth mode. Ice 3 in Sim Im. Ayan, mega mega love shoutout. Ayan, may jacket ka na po, ma'am. FM mode. Bluetooth mode. Ayan, Idol Red, thank you so much. Naloko ka ba kahapon, Idol Red? Naloko ka kay Iman?
tumutulong sa mahirap. Bakit tayo ngayon And guys, mag-i-in na ako guys. Naka 1 hour lang ako guys. Thank you sa 1 million in the house sa patambay dyan. Sino naman yan?